وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Panganiron na penyelamatan tanus wallah subhanahu wa ta'ala si sagiang kaiya kiniraot tanusang kaiya ulan-ulan Ramadan yang kaiya kaketimutanokman kakelimutan si sagiang kaiya gawi nagi pagam-paganaya alungan asalasa si sagiang kaiya ulan-ulan Ramadan. Maka pemagpedatan nurun insyaallah taala giang kaiya kini rautatan sa giang kaiya ulan-ulan Ramadan na didna ipagunaan alimu miya kalala ini alimu wallah subhanahu wa taala si sagiang kutwa tao andudun so paratiya nagupanaguntaman si sagiang kutwa diiking gulalanan ku mga suguan wallah si iku kakro kabinteng yan ku kapagintaw niyan si sagiang kaiya dunia gianan giang kaiya kapaka magpedatan wimanto nana aya belwintan wa alangtan kebayaan tan musay si isa giang kaiya mapunto kauras insyaallah nana giang kaiya makapantag si iku kalbihan o ulan-ulan Ramadan na giang kutuwa kini paliugatan wallah si iku kapamwa sa iron giang kaiya aya mananian na kapu pemuasa isi sagiang kaiya ulan-ulan Ramadan na ini paliugate wallah si sagiang kaiya kapapantagan apagtaw nagusumyaw na apagtaw ginan ipitir wallah subhanahu wa ta'ala atigian manay ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai susirano tu amya maratiya na ini paliugat terkanuso kapamuasa sa lagi do kini paliwat nun ko sirano to amiyaw na aniw la'allakum tattaqun uba kalu na ang kanu makapananggila. So samano to nagyang kaiya kini paliwat no wallah si isagyang kaiya kapupemuasa isang kaiya ulan-ulan Ramadan na kanaba si ibu sagyang kaiya pagtaw kay ini paliwat ay wallah si ikum yang una antan wa pagtaw nagu ayapan mapapadalom si iya hikmah sa kini sugunun wallah kini paliugat wallah ko kapamuasairon naan mapadalam ko pitong gisaan nagyang kutwa kalak na paratiya si iku wallah nakasanggila si sagyang kutwa kapkasubuka si iku mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua nagyang kaiya kapamuasai si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na isa ini ku mga rukun Islam katawan tanong udi na lumalangkap si sagyang kaiya dunia nagu tau sa suldatian idirun matao sagyang kutwa katru Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin pianagumbelay su Islam na 5 usian paganeron nagyang kutwa 2 kalimatus syahada ikadua nagyang kutwa kipamayan dengan kusambayang ikatalo na so kitunain ku zakat ikapat na so kapamuasa isi ku Ramadan aya ikalima nasukap na haji sa Baitullahil Haram si ikutaw apa kagagasi sa giyang kutwalanan ginan aya maknanian na isa ini kung mga rukun Islam pamaka pagibaratan na lagi ukambelay isa ini ku mga pulao sa giyang kaiya agamatan wa agama Islam di ka pa kayo ba kalbati udi na di ka pa kayo ba kaspuy kakesabapan si sa giyang kutwa tungged waya maknanian na di kakapagagama agyang kaiya aya maknanian na pagtaw di na di kapagagama
uripan wallah subhanahu wa ta'ala. Gianan giang kaya ulan-ulan Ramadan, giang kaya kapemuasa isi sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na aya kini paliugat nun wallah si sagiang kaya ummah pagtaw na si ku ika dua ragun ku hijrah si sagiang kutua urian o kaya tugalin o Nabi sallallahu alaihi wasallam apuun sa Makkah na tumiugalin si sa Madina na ini paliugatun wallah so kapamuasa si ku ika dua ragun kaya tugalin yan si sa Madina giyutwi su Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya akia pamuasaan yan Ramadan na siyaw Ramadan asumyagid ku Nabi sallallahu alaihi wasallam aya makna niyan na kia pamuasaan yan na giyutwi di pamanutulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga sahaban yan agyang kutuwa kapakataling umakiran waya makna niyan na ulan-ulan Ramadan igida miya kasikan so ulan-ulan Ramadan na napupumanutulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga sahaban yan apakataling umarkanu so ulan-ulan ababarakatan mapapanu amapia mapapanu abaraka mapapanu alimu nagurila apu no si iku wallah subhanahu wa ta'ala giyutwi miapa nutulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu piteruyan kagi makadan sa ulan-ulan Ramadan si sagiang kutama sayran na piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan sabenar amia kataling umarkanu so Ramadan syahrun mubarak ulan-ulan apiakan berakat ulan-ulan apiakan berakat wallah iftaradallahu alaikum siyamahu ini paliugat wallah sirkan wagiang kutwa kapamuasairun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim pelekanu nagiang kutwa mga pamintuan o surga nagpelekbanu nagiang kutwa mga pamintuan si kunaraka jahim wa tughallu fihi syayatin nagpupetong sa mga syaitan fihi laylatun khairum min alfi syahr mapapadal mo na agyang kutwa kagagawi at tumu adi susanggi buwa ulan-ulan man hurima khairaha faqad hurim sadin sa tao mapapadal sadin sa tao mapapason sumapia si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na din alawanian ataw amya papas ikumapia gianan pagpamanutulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga sahaban yan agyang kutwa kapakataling umakiran o ulan-ulan Ramadan o pamako pagibaratan sa giyang kaya masatano na miyakas sa ibarat sa giyang kutwa kapagpamanutulan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagid agyang kutwa tutul amapia o di na ginansultigitan wa good news adi niyan pamanutulan si iku mga sahaban yan di kinantiron Rasulullah at ginasabnar amia kataling umarkano sa ulan-ulan Ramadan o di nasabnar apakataling umarkano sa ulan-ulan Ramadan na piyaki sabutan rukman Rasulullah asyahrun mubarak ulan-ulan apiakan daglan sama pia baraka ulan-ulan atig mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan imang atutulkiran Rasulullah na uriano to nana piano tulkiran man Rasulullah atigena qad iftaradallahu alaikum siyama sebenarnya ini paliugatarkan wallah suka pamuasairun ginan itu sagi giang kaya kapupuasai si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na ini paliugataya si sagiang kaya pagtaw udi na ini paliugat wallah si kulangun ummat Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pepemanutun nun wallah tuftahu fihi abwabu al-jannah pelekanu nagiang kutwa mga pamintuan sa iku surga giang kutwa kapelekairon kung mga pamintuan ko surga na miya pamanutulitanu aya ko na maanaw tuwa tigo mga ulama na agyang kutwa mga amal ay pakasurga na kalalabudanon agyang kutwa uripn wallah sa di niya nun kang galabaka aya na niyan na saka na gupoon na malabud agyang kutwa adi ka kang galabaka si sagyang kutu mga sugun raka wallah si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan o di nada kagda makaw na bukal na tuosoto sa lalakaan raka wallah so paminto ana si iku surga wa tughlaq fihi abwabul jahim
nagu pelakabanon agiang kutua mga pamintuan unara ka jahim ayak una to sa kapelakbirun si sagiang kutua mga pamintuan unara ka jahim na katataguan ka sa kagud udi nabukal si sagiang kutua di kang gilbaka si mga lalangan wallah kapke suguka ku mga lalangan wallah giyang kutua mga ini sapar wallah na makagida makaun sa kagud ubang kau tumanggulawla na gupo na kau tumagdam si sagiang kaiya ulan-ulan a Ramadan na karinaw to sa lalakban raka agiang kutua paminto ana sa iku naraka jahannam naraka jahim ini sumpah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina wa tughallu fihi syayatin ayam makna niyan na papatongon suwaya makna niyan na mga syaitan ayam makna giyang kutua kapapatongon na si ku syaitan na giyang kutua mga budiyo ku syaitan na dinian kegaga agyang kutua kapambudiyo kaniyan si sagyang kutua mga urip no Allah eno kapan di magawi u syaitan si sagyang kaiya ulan-ulan a Ramadan enong kapan magang gina aginawang ka ading ka kapangunutan su syaitan kakarinaw to sa mapapatong raka su syaitan nagupo umpman dia ginawang ka na miya kalabulbuda giyang kutua kap kay kematan yar ka miya kalabulbuda giyang kutua kap kagawi ar ka syaitan nakarinaw to sa ayam ananian na kabubukan raka su syaitan na igira kiya bukan raka su syaitan na ayam na sadin sa ikidir ka syaitan giyang kutua di ner ka kapamudiu ka kapupengunsi aner ka na miya kalbulbuda giyang kutua kap ke kunsi aner ka na malbuda giyang kutua kap ke usia tiner ka malbuda giyang kutua kap ke uya tiner ka si sagiyang kutua di ikang gilbaka si iku mga lalangan wallah mga ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala nagianan ayam nanian na mapapadal maana si sagiang kanan amanga tutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi lailatun khairun min alfi syahr yang anak na ayam nanian na ulan-ulan na adna mapapadal mun isa ka kagagawi agyang kotwa isa ka kagagawi na tumu adi susang dibuat ulan-ulan ginan so Peter wallah apa betul sa lailatul qadr khairun min alfi syahr so lailatul qadr na aya katinda dia na pahala ibu bagirun wallah na tumu adi yang kotwa sang dibuat ulan-ulan tumu adi so amal sa iku sang dibuat ulan-ulan nagyang kana na sang dibuat ulan-ulan na aya katinian na 80 Agus subra so teluragun akatinian nana giyang kutua 80 agus subra so teluragun ayam nanian na katinian amasa amyaw sar ko simbak wallah subhanahu wa ta'ala na mastumun wallah adi giyang kaiyasang gibua mastumun wallah giyang kaiyasang gibua ulan-ulan ayam mastumun wallah adi giyang kaiyasalungan satiman akagagawi ayam nanian na yang gelba kau nagiang kutua sukuan wallah meninggulalan kau nagiang kutua mga pipia amal udi nagiang kutua mga gelba mga pipia ikaswat wallahu subhanahu wa ta'ala biya kau rianun wallah asalin sa tau man hurima khairaha sadin sa tau mapapas kumapia si sagiang kaiya ulan-ulan Ramadan nasabnar adid na lawan yan amyalugi nagmiya papas si kulangon umapia si sagiang kaya dunia na aya pa na si sa alungan amuri nagyutwi kinanglan si ku muslim ama susunor si sagiang kaya kaya pakataling mo nagyang kaya ulan-ulan Ramadan kailangan ku muslim amagdam yan sa ginawa niyan amapipia ginawa niyan si sagiang kaya kapapakataling mo nagyang kaya ulan-ulan Ramadan sa aya kapapakapia ginawatan na sabab sa giyang kutua mi papenuon na amapia giyang kutua limo amala apapadal menun wallah nagumabaloy agyang kutua di irun kapamuasa manusia aparatian yan wallah naguarap yan si sagyang kutua balas apa kapo na si ikwallah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan mga urip wallah na pato terketano mapakigdam tano kung mga ginawatan masusunor tanu sagiang kaya ulan-ulan Ramadan kenapa aya ika susunor tanu nagiang kutua kada kala prutas perut salad giang kutua pekakan
udi nagiang kutwa kada kelama pemamasaan si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan kana bagi tu ika susunur tanu ka aya ika susunur tanu nagiang kutu akia padal mirun wallah sama da kal amapia nagulimu amala nagu kailangan agiang kutwa ka pemuasa tanuron na mabalui a ikhlas wallah jaabatan ubsuwatan ainun tabus wallah subhanahu wa ta'ala na tunay tuos sa aya maknanian na miya bebayatan miya sunur tanong si sagiang kaiya aya maknanian na kiya pada lamang tanong sagiang kaiya ulan-ulan Ramadan na aya tuos akasus sunur tanong na sisir ketanu agiang kutwa kasebar kumanga tapang ketanu wallah sisir ketanu agiang kutwa panaguntaman si kudikan gelbaka kumanga simba si wallah subhanahu wa ta'ala dapat kalepasan tanwa oras enun tana pepegusaran tanu sagiang kutwa kapamatia sa Quran pepegusaran tanu ko kapanamba yang sa mga sunnah pepegusaran tanu si ku katudin tadum si wallah giang kutwa adnas tamukian na pepegusaran yan sagiang kutwa kapamagay sa sadaka kapamagana si sagiang kutwa yang maknanian nakapakateng kasa si sagiang kutwa di puasa kagi sadun sa tao apakateng kasanian agiang kutwa di puasa na aya balas imbalasun wallah na lagi dagiang kutwa balas ang kutwa piakateng kasian sadakil batian si sagiang kutwa balas o piakateng kasian gianan mangorip wallah aya maknanian na kapupenagun tamanitan si sagiang kai akinira o tatanong sagiang kaya ulan-ulan Ramadan pakapendak lantanurun agiang kutwa mapia agalbak mapia apanagun taman si sagiang kaya kapapada lamang tanong si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan giyo tuwi kenapa lang na tao na ini kalim Allah sagiang kaya ulan-ulan Ramadan at na mga tao amanini atiran ubasira muki sampai sagiang kaya Ramadan nada siranun sampai wallah iman to sagiang kaya kinira o tatanong sagiang kaya ulan-ulan Ramadan nakatawan niyo wanto na pangan niyo mga tao si sagiang kutwa mga pakuburaniran aya pangniran na uba buminikir bersama itu buswidi dami uba buminikir bersama itu minira o kami sagiang kaya ulan-ulan kami akapamuasa kamiron miya kapanambayang kamiron sa tarawih miya kapanambayang kamiron sa qiyamul lail miya kapanambayang kamiron sa parasiik wallah subhanahu wa ta'ala miya kapamuasa kamiron miya ka tadun makamiron si wallah subhanahu wa ta'ala ini manuto ginan so mga tawsi kong mga kubur adiran di mapamang ni si wallah uba buminikir bagi ang kutwa ididiran na nasakatano nana sisitano pa na si sagyang kaya dunia sisitano sagyang kaya aya maknanya na darpa akapagamal dapan mau maagi ang kutwa kapita karakatano lupa nana mana martano ditano ay pakalpasan agyang kaya ulan-ulan Ramadan naguditan mamubalwi nagyang kaya Ramadan ayatan buka pagamal ayaw sto nagyang kaya Ramadan na ini begaya wallah ini senggaya wallah amasa sir tano kaan tano mapakan dek lagi yang kutwa mapia naan makadak lagi yang kutwa laba o mga amal tano kudi tano kapagin taw si sagyang kaya dunia mana guntaman tano di tano ay pakalpasan isa kap keribat tano si kudi tano kapagin taw sagyang kaya dunia gira manuto aminira o tano sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na igira na aya mala karibatan tanu nagupuun Ramadan na piyakan dekal tanu mamuso pakaradian kena bagianan udi na piya makatindigitan wagian kaya madak lamang alait kena bagianan ika kesunur tanu sagian kaya ulan-ulan Ramadan aya mata naka kesunur tanu na petuday tanu sa ayay petuday tanu nagiang kutua kapanambayang kapamangan isi ikwallah yang kutua kata dentadam si wallah salagi lagi yang kutua kiang gulau laun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa itu day tanu nakambuntai kapag gim sa cellphone sulang wan tamansan ama kapantag si sagiang ke dunia kasetor kasugal susala kausan kenapa giran itu day tanu udi nakambeng ka kenapa giran itu day tanu amiti-mutimu kano na wani isa na miya ngambala sa tutulian uli na miya nutulis sa tutulian na taman sa miya pita nakagi mapita inilah pakian ulunian miya katurug sebenar nada abanian miya gelebak ababu ayam maknanian na antun ibana ikesu at wallah subhanahu wa ta'ala aya pagusarantan
si sagiang kaya uras tano na nagyang kutwa langun asimba ay kasuat wallah subhanahu wa ta'ala isad na mipsendit tano si salungan na mauri nagyang kutwa kaya sagadara tano umasa abulawan na masa lagi dagyang kaya masa tano namilang tano agyang kutwa uras tano datan mausar si sagiang kutwa ikasuat wallah datan mausar si sagiang kutwa pagkabibayaan wallah subhanahu wa ta'ala nagyanan giyang kaya ulan-ulan na isa kaya padal mirun wallah sama pia na giyang kutwa giyang kaya Quran na ron pia katurun wallah giyang kaya Quran sisa giyang kaya ulan-ulan Ramadan giyo ti Peter wallah tigena syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ulan-ulan Ramadan asurun pia katurun wallahu ta'ala agyang kaya Quran umang kon na ulan-ulan Ramadan ko kagagawiron na pagpakataling masu Jibril alaihi salam si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diin yan ipamangando sa Quran na naginan kapagpakaturo naman wallahu ta'ala si sagyang kaya Quran unzila fihi al-Quran piyakaturun sa Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan turuan ko mga tao nagumangararayag akarina nagupaduan paduman mangararayag akarina apuun ko turuan nagupaduman faman syahida minkum asyhara falyasum nasadin sa iraw tarakanusi ku ulan-ulan Ramadan sadin sa iraw tarakanusi ku ulan-ulan atig mana iwallah na pamuasa inian ini sugu wallah yang kutwa ka pamuasa iron sadin sa iraw tarakanusi ku ulan-ulan na pamuasa inian wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra nagusadin sa tao ayam makna niyan nakapantagan ab sakit o di na di malayalayag nagusakan niyan makabuka nabiya din niyan agyang kutwa kaya buka niyan sa iku mga gawi iya sa lakaw gitwi giyang kaya ayam makna niyan nakapamuasa isi sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na aya pa kasalaya na si kumasa amyang una si kumasa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayak pakasalo kapamuasai si sagyang kaya Ramadan na makasasamili sa mga tao ayam makna niyan nambibaya ka o pumuasa ka anta kadi na o pumuasa ka na pumuasa ka na uri ka pumuasa nang bagay ka sa pidia giyuto'y pakasala ko kumanian uriano to namiyakan sila giyang kutwa ko kumanian na mimbelwi din so kapamuasa apat turay paliugat kupiteng gisaan ayam na niyan na kailangan makapamuasa si sagyang kutwa kini paliugat nun wallah na papagambuat tabu agyang kutwa ko kumanian namiyaw na ay sabab na igira agyang kutwa tao na gumidam sa gedaman ayam na niyan na adna sakitian adinian mi pemuasa nagudinian mi pegawa agyang kutwa sakitian sagyang kutwa ayam na niyan na kapakagagdamian na aya ini bagairun wallah subhanahu wa ta'ala al lugar na kepakai makabukas kanian nagyang kutwa kaya pakabukanian napakabagay sa vidya auman salungan nam bagay sa media sa gantang si iku sa kataw amiskin bagay sa media sa gantang si iku sa kataw amiskin upama ko aya kadakla kapumuasaan tanu na 30 gawi na 30 kami dia sa gantang sama no na 10 ag 5 ka gantang ayam na niyan na kibagay niyan a vidya agyo tu isambi agyang kutwa din yan kapakapumuasa giyanan sop kasakit ayam na niyan na giyang kutwa gada manian na din yan mi pegawa ag din yan ayam na niyan na mi pemuasa ayam na niyan na daay inamanon ubas kanian makabagr ikadwa na giyang kutwa miya loklokos yang kutwa miya loklokos saya makna niyan na di pa kagagamamuasa akan nabas kanian niya mungaw mapi pamikiran na diskan yang pakagamamuasa sabab sa giyang kutwa kaya loksian nagukiyadaan sa kanian sa bagar na nagyang kutwa kambukan yan na pakabagay sa kanian sa vidya ayam na niyan na lagi nagyang kutwa miya aluitan of kasakit uman salungan nang bagay sa media sa gantang baligyang kutwa 30 gawi na aya kibagay niya na vidya na 15 ka gantang na liro na nagyang kutwa ayam na niyan na lokos miya lokos sa miya mungaw taro to pakya pamungaw niyan ayam na niyan na dito suti kita nuha miya dad nagyang kutwa akalayan kadi mamungaw nagyang kutwa miya lokos sa biyungaw din na
Kena bon papaliugatan so kapamuasana udah pernah video ian. Da pernah banian ki begaya video. Aya sabab nak kagiam ya mongos kanian. Da banian pamikiran. Aya maknanian na kita nudian si sagiang kotwa di inian kanggel bekasi sagiang kotwa sim banian si Allah subhanahu wa ta'ala. Giang kutub manap ke sakit. Ibaratian na giang kotwa kap ke sakitian na aya di sisi nun aduktor na pakabagerbo. Okay, na dipakagagama muasa sabab sa aya maknanian na sakanian na namakagagedam na kepa kaya makabuka sakanian okay, na kena ubapa kabagay sa vidya kagiang kotwa kapa kabukanian na aya maknanian nambi dan yang putus si sagiang kotwa kapa kabagrian ande ni kapa kabagrian nambi dan yan oto sa kena berwar butim belakang bidi niyan kakepa kaya alternate udi na kepa kaya sanca kakugugaan niyan si ikukab tigri niyan importante na diskan yan rautan na isa Ramadan ginan aya maknanian na kaya turun wallah atigina wa man kana marida sadin sa tawa aya maknanian na sakit kapan taga na sakit naguskan yan makabuka nagyang kutwa aya maknanian na kaya buka niyan na bidi niya musi ku mga sala kawagawi giyang kutok manap sakit aya maknanian na pakabgay sa video na aya pitur wallah na tigina wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin so sirano to adi pemakagagama muasa sabab sagiang kutwa kap kesakitiran agiang kutwa sakitiran na aya maknanian na da aya inamanon sabasiran makabeger udi na mialokos na di pakagagama muasa na pakabgay sa video etik mana wallah uman salungan na makapagana sa sakataw miskin dia mo tami aluitan wa media sa gantang ami paganan yan sa ikuman salungan kapakaya iki di unutaw na maninindaan na uman salungan na magana sa sakataw miskin aya mananian na pakakanian na kapakay na gyuti video niyan si sagiang kotwa aya maknanian na dinyan kapakagagama muasa sabab sagiang kutwa kap kesakitian adinyan mipagawa agiang kutwa sakitian udi na mialok-lokos adi pakagaga sagiang kutwa kap pemuasan yan nah yuridullah aw ala safarin uri na milelaya giyan na yakaplelaya mga urip no Allah na ini begira katan wallah aya maknanian na para kalbudan tanong nasukap leleg na piakan bayar ke tanong wallah o pemuasatan wanta kadi ira di tanong di meleleg agiang kota lelegan tanong na ay maknanian na pakakasar tanoron ay kawatan yan na pakakasar tanoron na kepa kaya makabuka sutaw ugi nagiang kotwa kebukaan yanon na ay maknanian na kebidan yang buci sagiang kotwa urian ukay pos ulan-ulan Ramadan nagiang kaya mana ay maknanian na kapleleg na dipindi isi kubetan igira antunan iba na kena baka kepasangi kena baka ayam nanian na kergeni na makan bebaya ka pupuasa ka anta kadika puasa na uki itu ugi na may pos Ramadan na ayam nanian na kebidan kau tu upamapman kagiang kotwa kapleleg ka na kepasangan kau baka puasa na haram ubaka puasa aya sabab na kagia kepasangan ka si sagiang kotwa di ka kapleleg okay nagiang kotwa kebuka na kaon na kebidan kasih sagiang kotwa urian ukay pos o aya maknanian na ulan-ulan Ramadan aya tenudan tanoron nagiang kotwa kia pleleg ka na di ka meleleg sa aya buah sabab upama na makapantag kung di ka mangamuyagan o di na di ka meleleg ka at nagalabak ka nagiyo tuwi piper wanun wallah subhanahu wa ta'ala di ka pa kaya giyang kutwa tao amileleg ayabu ini peleleg yan na para makabuka udi na tigina melelega o kana ko makabuka dito ka pa kay ubas kanen mo ka kagi aya intensyon yan aya niatian si sagiang kutwa kaya peleleg yan na para makabuka nagito idi ka pa kay ubas kanen mo ka kagi giyang kutwa antapian ikadua na basta aya ini peleleg utaw nakambrado siya di ka pa kay ubas kanen mo ka di ka pa kay ubas kanen mo ka kagi giyang kutwa aya maknanian na niatian si sagiang kutwa ka peleleg yan na aya niatian na haram nagyutui aya piper wanun wallah nagyang kutwa di meleleg aya ini pelelegian na mubah mapapakai udi na pantag si sagiang kutwa lagi duka pangawiyagan udi na kapag sa ilmo udi na kandawa susala kausan na aya maknanian na rumbu piper wallah ugid nagyang kutwa kebukaan no tao
na aya makna niyan na kebidan yan si iku urian ukay pos Ramadan. Yuridullahu bikumul yusr. Ito no tu sabab. Ano na sabab akia peron wallah si sagiang kutua kapakabukan yan. Sagiang kutua sakit, yang kutua aya makna niyan na di meleleg. Ano na sabab ito? Yuridullahu bikumul yusr. Aya kabayarkan wallah na giang kutua kalbu dirkanu wala yuridu bikumul usr. Dirkanu kabayar wallah giang kutua kargenir kanu. Lani mana giang kutua kala. Limur katan wallah subhanahu wa ta'ala walitukmilul iddah bu an yumatarutop sebilangan an yumatarutop sebilangan walitukabbirullah nagu an yudimaslasla wallahu subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun seiku kiang guna nak waniarkanu nagu uba kalau na angkanu maka panalamat cek wallah subhanahu wa ta'ala gitu ba aya makna nianna giang kaya aya makna niyan na kini raw tan katan wallah si sagyang ka iya ulan Ramadan na isad na iya mala limur katan wallah subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kutwa di tanurun manggelbak ang mga pipiya lani managyang kutwa katur wallah subhanahu wa ta'ala atigen manay kullu amal ibni adam yudha'af la munu mang amal buat anu Adam na pipiran tak paabalas ay papantagun wallah al hasanatu bi asyri amsalha susati mana hasana na takpen wallah sa maka 10 ila 700 dha'f taman sa takpen pen wallah sa 700 takpa illa siyam inon tabo gyang kaya kapamuasa kagyang kaya kapamuasa na pitur wallah atigina fa innahu li so kapamuasa na pantagrak na natig wallah pararak na natig wallah wa ana ajji bihi nasakan dini mata ko balasian ay makna niya na surprise agyang kutwa kam balasi wallah si ko mga puasa tan da matatang kada balasian da matatang kada itungan balasian ay mata si ko kala balasian na subus wallah subhanahu wa ta'ala karina sa mala agyang kutwa balasian ilani man igira mala yarga agyang kutwa ay makna niya na pamamagayan na igira amya surprise agyang kutwa tao ko kaya bagirun sa agyang kutwa pamamagayan na ay makna niya na pupakapia-pia ginawa niyan sabab sa agyang kutwa ay makna niya na dinyan matatangkad sa ginawa niyan ubaad na kiyo mo na lagi dito kala ay makna niya na pamamagayan na lagi dagyang kaya ay makna niyan na balas agyang kaya kapupamuasa itanong si agyang kaya ulan Ramadan na giyang kaya ay makna niyan na ulan Ramadan namialoy tanu tuwa giyang kutwa kini turun nun naron inipantag wallah agyang kaya giyang kutwa kini turun nun si Quran naron inipantag wallah subhanahu wa ta'ala Peter wallah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah matanas kami na piya katurun na agyang kaya Quran si ku kagagawi iya piya kang barakat wallah ginan su ulan Ramadan ikadua katur wallah natiga na inna anzalnahu fi lailatul qadr matanas kami na piya katurun na agyang kaya Quran si ku lailatul qadr lailatul qadr mapia kagagawi iya sasalaan natig manay wallah wa ma adraka ma lailatul qadr antawai miyakan duur kaun wan tunay peteruna lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr so lailatul qadr kagagawi ya sasalaan na tumu adi susanggi buwa ulan lani mananan ada ni wanan ku balas agyang kanana ayamanan yan na ini pantag wallah si sagyang kaya ulan Ramadan agyang kaya ulan Ramadan na isa kaya panutulon wayamanan yan na kadnan tanu kaya panutulon unabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walillahi utaqa'u minan nar adin apupu maka maradikaan wallah ku naraka si ko kagagawi mga kagagawi si sagyang kaya ulan Ramadan uman din na kagagawi nang gibuan ang mga tao apo pa kalidasun siran wallah si ko yang makna niya na naraka jahannam nabang kadi kabubayay ama padaga sagyang kutwa pakamaradikaan wallah pakamaradikaan wallah pun ko siksa ko naraka ay makna niya na isumbiyun wallah nagyang kutwa ka pa ka surga bang kada ni kebubay naw kebubay kan apa naguntamang kasagyang kaya ulan Ramadan ubang kabaluya ay bu ka pagamal ka Ramadan na paganay bu dadayon na naka taman sa kaypos Ramadan nadadayon na naka agyang kutwa mga amal ka ining gulalan ka pinggalbag ka si sagyang kaya ay makna niya na ulan Ramadan wa ma adraka ma lailatul qadr antunay miyakan duur kaun santunay pero na lailatul qadr
ino to papagisen wallah nakarina sa giyang kutwa kalaian ibalas nasimbag wallah giyang kutwa pakaysiin Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. So Lailatul Qadr kagagawi sa salaan na tumu adi susang gibu ulan. Giuti Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tigiyana man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadin sa tao a ipamayan degian. So Lailatul Qadr sa ayaw kita kipamayan degianon na paratiyan yan si ikwallah nag-arap yan na si sagyang kutwa balas apaka po na si ikwallah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na iprilaun wallah agyang kutwa miyaw na amiyan dusan yan iprilaun wallah agyang kutwa miyaw na amiyan dusan yan giya to basi sabapa kaya tiroon wallah kaya tiroon Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigir manay as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibal kaba'ir. So kon so paglatalatan 5 waktu naguso Jumat aguso isa Jumat naguso Ramadan aguso isa Ramadan na iprilaun wallah pelalaslun wallah agyang kutwa miyang gulaw-lawn ang mga dusa igida manuto pianang gilaan utaw agyang kutwa mga adusa nilay ni manuto sa manuto na din na lawan yan aayam anan yan napakalimpyo kung mga dusa tanwa agyang kaiya ulan-ulan a Ramadan inutan mo idi panamar piya ka mo masa sa mga tao apiya ka palagi diran so Ramadan aguso ka na ba Ramadan di siran pemuasa ko kadundo ko Ramadan nagudisiran penambayang si iku kagagawi ko Ramadan piya ka mo masa utwa betad aayam anan yan na mga tao ini raut sinan si sagyang kaiya ulan-ulan alimu api akan berakat wallah piakan deklan wallah sama pian ada siranun panaguntaman dan apa de pernah ayam nanian na pia kamu masa lagi yang kutwa mga tao ayam nanian na ayam buat kap kilalairan ku kad naniran na igira Ramadan bi'sal qaumu qaumun ya'rifuna rabbahum fi Ramadan ayaku natig mga ulama ay karata-rata apa gitaw lagi yang kutwa pagtaw aaya buat kap kilalairan ku kad naniran na igira ulan-ulan Ramadan giutwi kailangan aaya mana niyan na ida yung tanong sa panaguntaman malagi Ramadan anta ka kana Ramadan na ida yung tanong sa panamartan ko simba tanong wallah ay igiyang kaya ulan-ulan Ramadan na inur ka tanong inibigay wallah para makalabatan sa amal para makatimu tanong sa mada kala amal ami pundu tanong apregunan tanong ko katugalin tanong si isa anungan amori gina ni kapenamartan mga urip wallah si sagyang kaiya kapapadalam tanong si sagyang kaiya ayam na niyan na ulan-ulan Ramadan giutwi ayam na niyan na giyang kaiya mga tao na pagkamamasa tanong kiran ayam na niyan na miya makalalailawas tanto mga lailawas mga kaulit mga babagar di sirang pakagaga mamuasa di sirang pakagaga manarawi di sinang pakagaga manambayan na miya makalalailawas api-api rakasako abuga siyawi amarga siyawi daniran nagkakanairan di sinang pakagaga mamuasa benda to sa ayam nanian na miya kaumakiran mambusubasah kayo sinam di pemuasa ka lagi duto ayam nanian na benda at mambubisitairan na nagyo to di siran maka pemamuasa kayo posible miya makalalailawas miya makabagbagar na di maka pemamuasa na benda pedusiran ako mga ini ayam nanian na pepakaw makiran agyang kutwa ulan-ulaniran ayam nanian nakapakaw makiran agyang kutwa bisitairan nagyanan mga urip no Allah ayam nanian na kapapanaguntaman tanong na giyang kaiya ayam nanian na ulan-ulan Ramadan natatarimanon wallah agyang kutwa pangni pakanda kanan tanurun agyang kutwa kapumangni tanong si ikwallah katatarimaan wallah agyang kutwa pangni si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan si sagyang kutwa kap kalibabasyan ay pero nakap ka kalibabasyan at tigo mga ulama basa tanwaya si tanomyaswa si sagyang kutwa gurutan wa si sarumantang ap ke kalibabas ayako na bida kepita au cukap ke kalibabasyan na ayap pero nakap ke kalibabasyan na gyang kutwa masa ipupuasa gyang kutwa masa ipupuasa na gitu ayam nanian na masa pembetuniran sa kap ke kalibabasyan na igirap man minirami guto na ayam nanian na gitu pembetun sa kepita na si sagyang kutwa mga pangnitan si sagyang kutwa ayam nanian na ikatelo bagi si ko kagagawi
giang kutua di tanu kapamang ni si wallah giang kutua kapamang ni tanu si giang kutua masa di tanu kapamuasa na tatarima nu wallah subhanahu wa ta'ala giang kutua kapken tanu si ku kepita nana giang kutua pekentanu ku ayamak nanian na ipu puasa na papadal manut wallah sabaraka papadal man wallah sabaraka nasipan si giang kutua masa akap tengkas tanu din natatarima nun wallah agiang kutua pangni buang kalepas agiang kutua kapamangni kasih wallah dadangan agiang kutua tengkas ka nadikay inama singka pala dak wallah agiang kutua aya makna ni napangning ka angka maka kuasa balas nagu agiang kutua pangning kana tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala Peter wallah subhanahu wa ta'ala Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin inna lillahi utaqa في كل ليلة في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة Nabi sallallahu alaihi wasallam asukun wallah na adna pupuma kamara di kaanian amanga tao siku naraka jahannam siku uman kagagawin nagu kadundo siku Ramadan uman kagagawin nagu kadundo siku Ramadan likulli abdin minhum da'watan mustajabah na umang kun isa kataw auripan apa dekiran na adna panganinian atatarimaan si Allah subhanahu wa ta'ala gitu editan manan baka lepas na giyang kanan kapamangnitan si Allah bata dilaboron si sagiyang kaiya masa editan kapamuasa giyang kotwa kagagdamang ka kasusuka ya wagiang kutwa umus kana wagiang kutwa kap urka na pagapas ka wallah na pupumang ni kasi wallah subhanahu wa ta'ala kaaya makna niyan na tatarimaan wallah agiang kutwa pangning ka bat ali laboron si sagiang kutwa masa kap tengkas kan madadang ka agiang kutwa panganang kan na paladang kas wallah pamang ni kasi wallah subhanahu wa ta'ala katarimaan wallah agiang kutwa pangning kasi sagiang kutwa aya makna niyan na masa kapapaladang kasi wallah subhanahu wa ta'ala pada penakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina inna lillahi inda kulli fitrin utaqa mata nas wallah subhanahu wa ta'ala na uman kun mau maagiang kutwa itatangkas na adna pupumaka maradika niyan si sagiang kutwa neraka jahannam na antay tawa di siya mabubaya antay tawa di siya mabubaya aya makna niyan na balas apun si wallah api ada lemian si sagiang kaiya ulan-ulan Ramadan di tanwa imangurip nu Allah pakalpasan aya katru Nabi sallallahu alaihi wasallam igida miya kataling mas Ramadan natigina ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir hey tau ama bubayasi kumapia napananang urang ka takpang kasupanaguntaman ka si sagiang kotwa di ka kanggil baka kumapia wa ya baghiyasy syarri aqsir hey tau ayas singan inian nagiang kotwa marata luka kaki tengkaka si sagiang kaya aya makna niya na di ka kanggil baksa antuna iba na marata ayat tak pentanu na sukang gelebak sama pia dia nan ini syukur katan wallah so kapanananguran ini syukur katan Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapanananguran kapanaguntaman si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan na gue yang makna niya na ini sugu biar katan wagiang kutwa kaplu ketan pamaku adna ditanu manggel baka adusa na luka ka aya makna niya na telenda ka si sagiang kanan ading kang gulau laan antuna iba na dusa ka andi pupakala agiang kutwa dusang ka apu na si wallah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip na wallah aya makna niyan na kapanaguntamantan si sagiang kaiya ato na iba na ulan-ulan Ramadan malutan wakil batan sukang beradusa kagiang kaiya ulan-ulan Ramadan na upama kupanakapan agiang kutwa balas ay pentagun wallah ko uman imang gelbakatan wa mapia na saka mau tumambuwa sumambusuditan runi manggel bakadusa na mala agiang kutwa dusa niyan mala agiang kutwa papadal wallahu ta'ala adusa kagiang kaya ulan-ulan na piyaki pagadatan ya wallah kagi ulan-ulan ya abaraka ulan-ulan asaslaan ulan-ulan apa penuun wallah amapia pada kapan sebelasun na saka mau tumambuwa sudidun manggel bakadusa na panakpan pada kapan mampu agiang kutwa aya makna niyan na dirun manggel bak adusa miatirutan agiang kaiya kapemuasai sagiang kaiya Ramadan na spesial agiang kutwa kam belasirun wallah sadid na mata usi sagiang kutwa belasian ainun tabus wallah subhanahu wa ta'ala ngayon to nakagia yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli pitur wallahu ta'ala ino to spesial agiang kutwa kam belasirun wallah
na kagia ini begak utau supaya aginawanian nagu ini begak kian agiang kotua panganang kanian nagu supam pangingin manian atig mana wallah apararaka aya bu kini begak kanian si kukakan pangingin man na para busi wallah lain mana tu atu na sabab pakia balunya na para busi wallah aya sabab pakia balunya na para busi wallah na giam ko tumana di ka kapusa na sikri tumano tua amal adid na mata urun inun taska busi wallah badi ka pakai manggulula tepuk kasasiar tepuk kasatulang na mga lebekan ako mangkan ada berkamatao na makaw makan na bibigap man at tigiran na baka di pusa kapakay man na manggulolo to nung kauto di mapanggulula nakagigiyang kutua di ka kapamuasa na para sa ikwallah giyang kutua kapamuasan ka na sibuk wallah nalamu na tawada kalagyan sa ikwallah na ira kaya dilungan na pagkan paginom kadilungan na din yan pasugo ko niya nagiyang kutua lalangan wallah na makaw man na mamanti na miibi na susuan yan so kapupuasaan nagyuto na mo usog bus so pan so mga taon dudun so para tiyaya na inuwiran ito di mapanggulaw kagya aya maanan yan na sisikiran so para tiyaya na aya buwadiran kapamuasa na para bumumsik wallah subhanahu wa ta'ala na hindi naman igira puasa may itubo na aya maanan yan na anto na iniba na kapananang gila na kan agi ang kutua kapakasugod ka sa lusa api agi ang kutua ka na bapakabatal ko puasa na aya katawin ka na bapakabatal ko puasan ka kaya giyang kutua ka panananggilan ka giyang kutua ka panananggilan ka na giyoto ay mo ini kidiun wallah na giyang kutua balasian na biyeloy wallah subhanahu wa ta'ala as sekreto adid na mata ukwitungan yan ay nun tabus wallah subhanahu wa ta'ala sabab si sa giyang kutua kaya baloy ukapamuasa para buto si ikwallah na daro pantama na wallah na aya Peter Allah ta'ala na tigina lisaimi farhatan so kon sudi puasa na adna ini begitu wallah adua kasusunor sa giyang kaya dunia nagu kasusunor si isa alungan amori ato na kasusunoron si sa giyang kaya dunia farhatun inda fitrihi kasusunor si isa giyang kutwa ay makna niyan na masa akapteng kasian lain man igina masa apteng kaska pedengkas kan ngatungan yang mabububaya ka maka pipi-api ginawang ka igidap tengkas kan na naik kuda penakau bagi yang kau wakap tengkas ka narabu-rabu tengka mai itu na ayam dan yan na ikerarang itaka jika kerarak kamal buduga karunutan jika ayam dan yan na mipselia kamal buduga karunutan na gitu ayam dan yan na si sagyang kutwa anto ni ba na masa itatangkas na api ikapultengkad na umus na mabububaya ka agigiyang kutwa mapipikir ka amiya kadungko ka mapipikir ka ayam na niyan na mini raot ka si sagyang kutwa itatangkas manut wigir kadundo ko Ramadan na manutan waki pupumakalangasan subuntal tanong ubang kapag isipatan na ayam na niyan nakapupuasaan ka balu yang kagiyang kutwa ayam na niyan na diing ka kapamuasa para si ikwallah masusunor kaon karena bang kaayam na niyan na isa sayo da buntal ka anto na ni ba na ayam na niyan nagiyanan na mulasan kanan wallah subhanahu wa ta'ala na ubang kapag isinun ayam na niyan nakapupuasaan ka balu yang ka ikhlas masusunor ka balu yang ka ikhlas si ikwallah karena bang kambalu ya alindunga suwaya makna niyan nakapamuasa kaya ino to kaya ramai kadita no mitakan na agyang kutwa ayam na niyan na anto na iniba na giyang kutwa rarangit tano giyang kutwa kababaluitan warabu-rabutan na igira lagi di Ramadan na tunga na sumusuko yaw surarangit mani isa sumusuko yaw agyang kutwa gani yung mani isa kagyang kutwa kapakagidamian sa ungos kapakagidamian sa kawaw na sabab sa giyang kutwa kagidamian ako kawaw na ayakat pili niya na kupudin na lagi do miyakat tibun-tibun na ayama na niya na watermelon na kaya giyang kuto ayama na niya na sumusuko yaw giyang kuto rarangit ya ungos yan na ayakat pili niya na kupudin na lagi di kalaw ulo na ayama na niya na paan na inuman budu ka rarangit gira pisundegan yan na kaya ayama na niya na kapkili niya na lagi dupangan ng kana kakamakamassiyan din na tigiya na gagana ka dia masih di pamabai kaya makna niya na dia ku dipusa petay ako musna sakay milapisakan na lening manuto dito no to ay makna niya na gulaw-laan na lagi dito ay makna niya na baluintan wa kapag suka pemuasa tanwa normal
giang kutwa kapagin taw tanu na aya makna niyan na normal akan na ba tanu pakai sisino ko mga tawa giang kutwa kapatay tanwa aya makna niyan na ungus kagiang ka iya Ramadan na tapang rakatan ya wallah ini tapang rakatan ya wallah aya makna niyan na suwallah na pelalas niya rakatan mambu giang kutwa mga dusa amyang ang gulaulatan si isa giang ka iya aya makna niyan na dunia gitu so pag ganiron nakasusunod si isa giang kutwa masa aya makna niyan na kapten kas agyang kutwa urip wallah abara puasa ikadua kasusunod ay magiratan wallah na farhatun inda liqa'i rabbih giyang kutwa kasusunod ko kitunan utaw ko kadnan yan bad na lagi daya aya makna niyan na balas miptuna kasukadnan ka igira adnap kebubayaan ka nakabaya ka mailain ka na aya bu di mabubaya sa kitunan yan sik wallah nagiyang kutwa taw ada bubaya yan sik wallah subhanahu wa ta'ala na aya makna niyan namiptuna kasukad na naka nasagiang ko tagiptuna na kauna dedin na alagi dutua kasusonor si ko kapagin taw ko dunia naugiang ko tuwa kapaka surga agiang ko tuwa kakila yang kasi iku aya makna niyan nakadnan ka na tigip man wallah wala khulufu fami saimi atyabu inda Allah min rihil misk mata na tigmana i wallah agiang ko tuwa sangaw agiang kutwa ngari udi ipuasan at mamot adi giang kutwa bau akasturi giang kutwa pelubakan sa pinakamamot ay kakamutan sa giang ke dunia namastum wallah agiang kutwa sangaw agiang kutwa berapuasa naila ini man giang kayatian na igiraa aya man niyan na kumiyang ka ada kalapis siya giang kutwa kiyan ka na api mamaras kapen na ayap seput da giang kutwa si sa sundatian ka nana antay tawa pa kabaraw sagiang kutwa kap kebawan yan si sagiang kutwa sangaw upagarin yan adi puasa dabon pa kabaraw ay gira miya bong kana aya makna niyan natungan yan samida agiang kutwa karumin sang abaw niyan sobra ka sa sisilit sa emburnal si sagiang kutwa aya makna niyan nakap kebawang kaon nana giang kutwa di kau nakakepersa sa kap kebawang kaon namas tumunut wallah di giang kutwa kastori tumunut wallah di giang kutwa aya makna niyan nakastori giang kutwa kap kebawang kamu ta giang kutwa ike kamutan namastum wallah agiang kutwa sangaw agiang kutwa aya makna niyan na berapuasa na labaw ni giraa mga ngayugan agiang kutwa kap ko agiang kutwa taw kamanga ngayugan mamu agiang kutwa kagigdaman yan si sagiang kutwa mga ngayugan mamu agiang kutwa kapan na nagumput agiang kutwa kadu agiang kutwa sangaw niyan nasabab sagiang kutwa miyausar sagiang kutwa ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala na miyabalu ito mastumun wallah agiang kutwa antuni di bana bau kasturi mastumun wallah agiang kutwa bau kasturi na nagianan aya makna niyan na gitu ikinanglan agiang kaiya aya makna niyan na kini sampai tanong si sagiang kaiya ulan-ulan Ramadan na ditano paka lepasan ditano aya makna niyan na paka plusan gitu so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kay salungan na pupunik sa kaniyan si sagiang kutwa mimberian nakagi punik sagiang kutwa mimberian nakagi sumimberian na talopangkat na uban kasapang kata nagumiraw amin kasapang kata man nagumiraw amin kasapang kata man nagumiraw amin kagi makapasad mangutubas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatapad sa kaniyan miya kagiro sa mga sahabat tigina ya Rasulullah tigira na ya Rasulullah giyang kutwa aya makna niyan nakapkila mirka kapkuniga mirka penggiraw ka amin umang kakasapang katan ko kapkunika si sagiyang kutwa mimber ka anto na mapipikir karu na tigu Rasulullah miya kataling umarakan na tigin su Jibril alaihi salam at talwa pangnin yan pagania pangnin yan na tungan na tigin na kiyawiswisan na miyalapis uri na pagus agiang kutwa tao ini raut ko Ramadan nadas kaninong karila wallah nagumini raw ko tigin na amin ikadua tigin na pitero yan na tigin taungan na yan kiyawiswisan agiang kutwa tao ami aluya koron nada ko niyan salawati nagumini raw ko tigin na amin ikatalawa tigin na tungan na yan tigin na kiyawiswisan agiang kutwa tao arya utiyan sumbala aluksiyan nadas kaniyan karila bala aluksiyan nagianan at tigin man talo pang ni Jibril alaihi salam nagiu tuwa tigin ay makna niyan na kapapakagirawa kana amin nagianan mangurip wallah ditan wa ipakalpasan ka andra katan minila wallah agiang kutwa ay makna niyan na mga dusatan sa agiang kutwa kay turun Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan
imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. San cataw apa muasa niyan su Ramadan saya ki apa muasa inian na paratian yan si wallah nagu ala arab yan si kubalas apu na si wallah subhanahu wa ta'ala na ipri laun wallah agyang kutwa ayam na niyan na miyaw na miyan dusan yan aya pitur wallah na imana paparatian yan agito na paniguatunuto apu na si wallah nagyang kaya kapamuasa na amay ka di mabaluya ikhlas na diyo belasan wallah diyo terimaan wallah subhanahu wa ta'ala ibaratian na ino kami amuasa ang kamakapagdayat anak albat ya gyang kana na ayama na niyan na matatagur ka bil kenapa tu terima wallah kagi kenapa ayani atakana para si wallah kagi ayani atakana an kalbat ya gyang kutwa kilungka anak albat ya gyang kutwa ayama na niyan na kau ulitirka na nagyuto ayama na niyan na antunay ni bana kailangan nagyang kutwa kabaloy mga puwasatan antunay bana ikhlas si wallah subhanahu wa ta'ala miya kay salungan na adna sa katomama so Murrah Amr bin Murrah al-Juhani piteruyan adna tigina sa katom miya kataling mako Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ya Rasulullah ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu salawatil khams wa addaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu faman ana qala minas siddiqin was syuhada Peter agyang kutwa sa katawa mama tigina ya Rasulullah ay pandapat ka amay kasakan na saksi ang kuwada simba na benar inun tas wallah nagumata na sa kana sug wallah nagusembay ang anakan su 5 waktu ito na yakan tigyan so sakatakan nagupamuasa anakan su Ramadan antawa ako atig mana iagyang kutwa sa katawa mama miya kagiraw su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta minas siddiqin was syuhada saka na miya pedega si iku mimamataan aku si iku mga syahid ya makna niyan na sobra ka sa miya pedega si sagyang kutwa mga syahid ay makna niyan na pemaka sulid wallah subhanahu wa ta'ala si iku surga ginan ay mga urip wallah ipanamarantan wagyang kay ulan-ulan tanu akapapantagan na katanu di tanu pakalpasan panagunta manantanu di tanu pakaturugan nagu ay makna niyan na di tanu tembeng na ginawa tanu si iku piti barangan akarimberan si sagyang kay dunia piti barangan agita-gita si sagyang kay dunia o saran tanu langun si iku simba tanu si iku wallah subhanahu wa ta'ala antanu maparuli agyang kutwa balas apuna si iku wallah ay makna niyan napapadalem niyan si sagyang kay ulan-ulan Ramadan wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh